Marković, 14 Mladen Nikolić, 16 Igor Vasović, 18 Nenad Perović, 20 Stefan Krgović i 22 Aleksandar Ivetić. Na klupi za rezervne igrače su Vrtka Milovčević, Subotić, Mirosavljević, Tošić, Cimeša i Šarac. Šef stručnog štaba OFK Vršca, Nenad Mijajlović, na teren je poslao sledeći sastav. Na golu je Nemanja Jeveričić, broj 2 Bojan Blagojević, 4 Daniel Beljin, 7 Matija Grek, 8 Vojkan Sarajlin, 9 Luka Petrović, 10 Kosta Spasić, 18 kapitan tima Aleksandar Lazevski, 20 Dragan Matković, 22 Aleksa Vujić i 23 Nebojša Stankov. Glavni sudija utakmice Nikola Bikić iz Renjina, pomoćnici Neven Zekonje iz Kikinde i Vanja Drndarević iz Renjina. Četvrti sudija je Dušan Belić iz Renjina. Delegat utakmice Predrag Đenić iz Stajićeva.
Primi duša, nekad ti znaš šta s tebi štedi.
Dobiti još jedan što dobija svaki dan. Sad kad prođeš to, što onda? Daj mu! Radi kako tako pravi, ja sam unutra Ne, Grba svaki karton. Grba ima kartone, sigurno. Ne znam što nije došlo.
Koji mi mikrofon? Do kraja, evo, mislim da je pojačan. To što vidiš malo posla. Gol, gol, gol! 1-0 za OFK Vršac. Vojkan Sarajlin, 36. minut. Sad potpuno sekaj. Sve nije. 1-0. Smanjuješ. Nema smanjuješ, pa neće se čuti već. Blago si da se smanji, sad se neće čuti već. Može tako već. Jebek ti nisam.
Kraj prvog poluvremena meča 14. kola Srpske lige Vojvodina, OFK Vršac, Jedinstvo Stara Pazova, 1-0, strelac Sarajlin. A, pa nekaj mi ne. Ne, šta bre? Na početku smo od drugog poluvremena meča 14. kola Srpske lige Vojvodina. Posle prvih 45 minuta, OFK Vršac protiv Jedinstva i Stare Pazove vodi sa 1-0 golom Sarajlina iz 36. minuta.
OFK Vršac jedinstvo 1-1. U 55. minutu strelac je bio Stefan Krkogabić. Bravo, Baki! Oj, začenite se. Ovaj plavi. Došli iz Milana. Sigurno. Polu prazno. Bravo, Baki!
Prva izmena u ekipi Ofika Vršca. Umjesto Luke Petrovića u igri je Filip Ilić. Ulazi iskusno. Ovo je. Cavalli. Pa je tek mi ušao, znači, ne? Vidi do cele, ovo nisam vidio. Ovo je plavi. Vidi do cele? Da. Ovo nisam vidio. Tek uzeli smo vremena, sam vidio. Prva izmena u ekipi Jedinstva. U igru ulazi igrač sa brojem 2, Vladimir Milovčević. Iz igre izlazi Nikola Zeljković. Koliko duže? Ne sad, mogu.
Je dobro, ne skijam, nego si točno. Nije dobro. Jer si točno. A dobro, ali makar da je sve na hoće. City očajan, ja to govorim. Nije West Ham toliko dobar koliko City očajan. Golove. Loša sirovina, teško. Brate, vidite se onaj šuma, onaj priđa. Za malo. Au, jebot. Jebot. To što to? Na njega je. Ajde. Bravo, Baki! Ajde, brže, malo. Širi, širi, širi. A nemoj. Gur. Dajmo. Hajde. A daj što ti lepo tu opsadu. Brate, samo da promašiš golmana. Ništa drugo, samo golmana da promašiš, što je u cilju. Promašiš golmana. Ajde. Posle sve kad bude sudija kriv, što nije stirao penal, da nije stekao.
Igrajte, ajde. A daj, Što bi sam? Aha. No, sad igram. Sad igram. Će biti. Tu je. Tu sam vidio. 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 Vidiš. Malo gurem ću pomeri budu. Zato što je labava. Sad će ti da... A kurat, ti ne možeš da radiš. To je lako, tako se čuje obaveštenje. Pusti ti loptu u gol dođe. Ma neka je. Kad šutne, pomiri se. Gurni mu! Hajde! Aj, kućina ga. Jebo, ja sam se trgao. Jebo se. Ja sam se trkao, brate, majke. Ja sam se trgao, rekao možda će biti gol, evo. Ono. Idi, bre. Isto šanse ne napravi, kad ovo loptu promaši. Na telefonu imao se doktor za film, a ne mogu sada vidim poruku. Pa ništa. Čekaj, ja malo stati, ne znam što se majke zbog ovog gola, majke mi. Ja stati, ne se sručio od kamere. Majke mi, znaš kako sam se trgao, jebote, mislio sam da će biti gol, ovo. Kad ono... Čuli, ne može više. Menjaj. Pa daj, je. Koliko sad jedan, tako? 5-1. Tako. Ajde, ne samo koliko je, jebote, 1-1. Izmena u timu OFK Vršca. U igri igrač sa brojem 24 Lazar Popović, izašao je Matija Grek.
Ma zero. Generalno ima djece koja mogu kvalitetno bez problema. Znači, niti budu dalje, niti da spadnu, niti svaju u ovom jesu, brate, bez problema. Bolje špice rado se bojiš. Ja. Šut spara dakle, jedan sve, jedan. Čekaj. Aha, snimam, brate. Ma ne mogu, brate. I drugi faul. Aj, Boki. Je. Au. A ono je osam. Sin. No. Čepi. Kako je biti 1-1 na kraju. Kako smo krenuli. Nosi još. Je. Golman je, brate, on je centar za njim. Znači, čovjek svaki koja može puna 2 metra mogu da igra. Tvoja, Boki. Ajde, bole. Mesio. Bravo! Ajde, gole! Dinje imao odbrani. Onako voli sami igra. Daj mu Dinje skoči, već mu Dinje da dao. Aha. Ide tamo posle. Sad snimamo ovdje. Faulaju.
Vidiš da vata sve visoke. Au, brate. Teško. Teško se od mene došlo. Jedan šut na gol. Ovako je pali neki igrač. A? Pa, pali. Sam ovako loše da se vidio na sad. Što igra jebote, bre. Žao bi kad mi svi zajedno u Zavru, a ti kad ispratimo možda bude neki povod. Te vrate na ovaj Šut je na gol sad. Koliko je 20 minuta? Ko? Au. Jim partner. A nije ladno, ovo što meni toplo. Ej, Bravo. Bravo. Znači nije malo toliko jasno. Ali ja spalo veliko opću. Kako cijelo gola jebate. Mogla je malo slabije, to je stalo. Sve goma radi da nešto preti. Ali mora da raspali idu mrežu. Strašno. Što bi morao sada činiti još jedan. Što bi morao. Ajde, bole! To meni stiže. A daj jeb. Ti vraćaš nazad ovamo, nam ovi nisu brati. Evo, Leipzig, jedan Leipzig. Da sad opet pušta muziku kad se završi. To je nešto samo da... Aha. Jebem ti City.
jebem. Kako Aleksa sjeba, brate. Jebate, ri. Išlo u gol. Ovo je nogom, brate. Pa lepo išlo u gol, jebate, ri. Ovo je nogom da je zalepio, Ne, pa pritom ima platu su njihov. visilje. Ostavili smo 3 komada su. Da, bitno da ima drugo. Ajde, vole! Aj, šuf. Neki šutno tamo, parite. A samo niske lopte da mu šutiraju, ne može da... Pa da, bolom. Dok se sagne, ne može Treba brzo. to da dođe u glavu nekom tamo Pa. ko igra fudbal. Kako više ne ukopiraš, evo te da... Sve visoke vata, bro. Pa nema šanse. A nema. Koliko mu je teško. Sve Da se sagneš ti tako brzo to. Pa to ono. Barem, ne, treba mu neka niža da bi on mogo da bi nekako zalepio njima gol. Tako. Pa što? Ajde, vodi ga. Evo, nimao je ništa, jebote. Samo bude jedan Pa pada. ništa mu nije, zadržao je vreme. Su korak napravili. 2000. Opa, 2000 se napravio. Ajde, vole! Komu dar? Baci. Sad se zakuš. Bravo, nek se ti meni glupo. Šta? Vidi ko je to. Nisam ga vidio. Da, jebote, dete. Sosa već. Smolno, majke.
ali šta ću sam? Bravo, Vaki. Bravo, Bole! Sljedeći vikend. 6 košarka je Ne znam. Nemam pojma. Želja ide u... Učiti doručan posao, ali ne znam da li ono počinje ili... To je ženska košarka. Sad ćemo tu vidjeti. Kraj. Kraj utakmice 14. kola Srpske lige grupa Vojvodina, OFK Vršac, jedinstvo Stara Pazova 1-1. Još ne, imaju još.